non ke wangi MP election hote Bharatiya Janata Party candidate mate tiket pipon lo nasi bangso puthak along ni nilihin pen kaning ji pan kajisik do pasila solam thebang Karbiang Longrat West Karbiang Longrat Masa Rat Long Manta nili kamunthi nili kanuje nili ge klem ngantong alaman kame nang litu ma media hoi pen nang litu a media am pen kapali ji phasi nili munthi pen ini nang litu phanang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangani nili long kapangda Karbiang Long Parman Kewang MP election akan candidate ke Jongpon pakai hai omor seperti sopat lasi alang lipan Jongpon det penapi nilinon MP doilang lasi nilihin pentame parti etumpen Hidhanto ken decision ken aputake nilihin pentame kahili dunji thangna rawe lapen ning ko alam tawe alang lipan jong dung abot pen kedam tang 2019 aning kan nili turut North East ang bong ke high percentage a hisab ke ong nai lo near about 250,000 250,000 abot pen sin lo lapen labang historic apang abe pen lang prang MP geman XMP Biransing T XMP join torong pi tum tam high tu sistem 1 lakh 1.5 lakh la son pension dit margin nongtan Purun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa cuyi pansi cisik ding lasi ke highway ko dak Karbiang Long di Mahasau lapen West Karbiang Long candidate omor sing tiso tame high ke highway ko dak ke acquisition sevelo no doubt honde khavelo ten nili to matargar bang lailo pini press tv nang ko press meet ke do pado main audeso lailo nili ko an ma percentage sapen highest ke long ke dam tang 2019 nono phoi bang ke Nia bot 3 lakh margin pensi bahai ji pula suat target pensi bini ni dinang litu mang copo yi pu alam the thang na tawi te MP tomhan Prime Minister hin pen rat along kame paklem pe kisuman adai topi la so dai to na to chini la namo app kudo sorol app la party app la namo app polong MP la pen minister tomhan name aja ka kama paklem do te la so long bang nili bang pak hidup cara yo ne si tu parti tum tame bang bang sai lo bukali lo han so se metu sen ngi lasi non po bang tiket ke omo forensing be pan pina lo omo sing piso pan le pinang pusi lang ditum bang so kemisen kamata ke tek damlong pen si alang li pan pina lasi dak ni di ane di mod avelo nili gitu di kontroversi avelo si alang li pan han so se nili ko ama ke long la pen tapul kapalong tu ye pan si non itum BJP parti pu is Sontak taksi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbiang Long lapen Assam ya direction pi si lahai kadu theklong si non ohomarat lapen Karbiarat lapen Bharatiya Janata Party phan uthot aning chit hitu pen non kewangji MP election hot bangke ilituma candidate Omor Singh Tiso pansi piwek popusi nilining the lapen chuning rilo je non ke BJP sarkar bang det koma sarkar Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma alang li ke claim ke dam kaching thuramo anak ilitum theklong lo lasi laso agoti laso speed bang momentum bang continuously kapaduji pulote Karbiang Long tabe non poi bang so election bang ke BJP candidate fansi Karbiang Long arat West Karbiang Long arat lape di masa arat tabe alang litum amulo ke thetan la bohumula la sobut mana ning itu si tim putang dar patadi idam tang ningkan phoke nili chali do lo parliament no la sinili ka chali ke thegrunan bang ke non elitum akimia candidate highway po candidate mone formality chanala Omor Singh Tiso alang nilong ni bicara ko pulote nili ke claim mon he kam ke alang li claim mon ko dahilo ning ke cukup chok lo ke di